نه تاریکی زندانان و نه درابین هسیمین گرتیگان دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جرادیا دنگی گل برنامه دنگی برخودانی دنباش گودارین هجا امی هریکینا برنامه وی هفته جوره بخینن. جبو آزادی اری برا پو پاریزرین جهانی دا خویانی که هف پاردان دیار کرن که تجریده سوچک مروفاتیه و جسی و چار ولاتین جدا 1524 پاریزر امضا خدانین بنوی دا خویانیه و جبوری برا پو ره هفدیتن بیکرن سریل وزارت عدالت یا دولت ترکیه دان. هر وها هجمار دویمین یعنی بشه دویمین نامه تفگر جنین کردستانی یل اروپایی جبو جیوینا کنسه اکتیا اروپایی وزیران ده درباره تجرید ده یا کل سری برا پوهاتی فرس کرن نامه که شاندن امی ویجی پیشکش بکن روشا عبدالقادر کودای و ارگن اکتاش هر دو گرتی نخوش امی ویجی گوتو بیش بکن خزمن گرتیان ده چالگی دنگ بده آزادیه دیار کرن که حتی به حقوقی کل گرتیگاه هم بداوینه به وی چالکی امان بردام بکه گرتی سیاسی اوغر یلدز اف 12 سالن لگرتیگاهیه ده درباره روشاوی ده کنو هری داوی لگرتیگاه من ازمیری تیپ فایتی را گرتن درباره وی ده خوشکاوی زیلان یلدز و بشتاری برنامه مببه دیسا گرتی سیاسی عبدالملک اوکیایی کو گرتیه هیده نهات بو بردان تاوی روشاوی گران جیهری داوی جان خواه اجدستا روشا گرتی نخواش اسماعیل توزن هیه و ده دربار روشا گرتیگهان تجریده لسر ریبراپو و گرتیگهان دایکا مریم سویلو و یک دایکین کو ده چالکیان ده جیه خاتم دگره اکتیف چالاک باوایی که دموکراتیک هلوست خواه لیدیجی بین پیکرنی مفانتین زمان او جی به تلفون وی بشتار ببه یک جروب جناموانین کو جبر سرهلدانشین جان آزادی ایرو دیگرتیگه ایرانی دیه پخشان عزیزی جی پخشان عزیزی بو بونه سالوگره سرهلدان جان آزادی نامه که نویسکی شاند و به همو رای گشتی را پار و بکر امیجی بالی بکشینن سروی نامه انسیاتیفا جگرتیگه نخوش را آزادی دیار کرد دوی آستانگین لپیش تداویا گرتی نخوش و مرکایا بیرا کرن و خسکایا ببردان یک جی جوانجی و کمگود گل گرتی نخوشی او جی دلیسته کمرای مافی مروفان آگرتی نخوش ده جه خود گره ده ساله ده 1023 ده هریکیم بردانا 426 گرتیان به هنجتا ده روشکی نباشتنه در روشوان آگو دگرتیگاهی نباشه نهاتن بردان و گرتیگاه وان یعنی گرتیبون وان تاعت تعلق کرن جه تیهاوه امود بچرجی گود کو لجنه آکو چاودیری لگرتیگاهی خودخب شونا دارزه و بریارین کیفی دده و هری داوی تورن مچین ما برنامه دنگی برخودانی دست بیل که کرد حتی نه هاتون جبیر کرن سبب دیسا نه دشمن تنه و هم بخوابون تو معفی خواه ندی دستی خواه بشر خواه ندی سروالاتی خواه نممکنه دنیا تناس بکن بشر تناس تکه و ناد عالمه دا گلی کرد دنگ دیده جبوی ولاتکی جبوی ازادیا که گلی کی شر دکه دشمن دپر آلین دا خواست عالم الناس تکه هزار درو فتنه و فسادی کرد ما دنیا ناس تکه منها دنیا ما ناس بکر دنیا مراوه دشمنه تنه بمیا دشمن جویجی پرد ترسه
جبو آزادی ریبراپو پاریزرین جهانی داخینه که هفپار برینها دان دیار کرن که تجرید سوجه که مروفاتیه یه 34 ولاتین جدا 1524 پاریزر امضا خدانین بنه وی داخینی هفپار جبو ریبراپو را هفدیتن وره کرن سری لوزارت عدالت یا دولت ترکتان. چلو دو مهنج ریبراپو آگاهی نایوارگرتن. ev yek di hukuka netevi u nav netevi da wekî sûcekî li dijî mafên Murvat tê dîtin. Di vê çerçûveyê de pêngava ji Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurd ra çareserî ji bo azadiya Rêberapo mezin dibe. Di çerçûveya pêngavê de saziyên hukukî yê nav netewî li paytexta Belçika Brükselê civîna çapemeniyên darxistin. Civîn bi pêşengiya Komeleya Navnetewî Hukuk û Demokrasiyê Yekîtiya Hukuknasên ji bo Demokrasî û Mafên Murva, Baroya Brükselê, Enstitûya Mafên Murva û Sendîkaya Parêzeran ji bo Demokrasiyê li Ofîsa Çapemeniyê ya Avrupayê pêk hat. Li ser navê 1524 parêzeran ji 34 welatan daxuyanî hat dayîn. Hevseroka Mafdadê Hayke Swat daxuyaniya hevpar xwend û derbarê rewşa dawiya li Îmraliyê de agahî da. Hayke Swat destnîşan kir ku Dewleta Tirk li Îmraliyê hukuktaniya aliyekî û got. Dewleta Tirk dijî Birêz Öcalan û girtiyê din sûcan dike. Em wekî hukuknasên ji her aliyê cîhanê tecrîdê şermezar dikin. Li ser navê 1524 parêzeran ji bo hevdîtinên bi Öcalan û girtiyê din ê li Îmraliyê ra pêk werin, em ê serî li Wezareta Edaletê ya Tirk bidin. Sekreterê Giştî Yekîtiya Hukuknasên ji bo Demokrasî û Mafên Murvan Thomas Schmidt jî bi zimanekî tund CPT rexne kir jê xwest tişta li dijî Azerbaycanê kiriye li hemberî Tirkiyê jî bixe dewrê. Ji Sendîkaya Parêzerên Demokrat Avrupayê Elen Debatê ji Yekîtiya Hukuknasên ji bo Demokrasî û Mafên Murvan Şerife Ceyran Uysal ji Enstitûya Mafên Murvan a Baroya Brükselê Îv Oçonskî jî daxaftinên xwe da tecrîd wekî sûç binav kirin. Parêzeran Komîteya Pêşîgirtina İşkenceyê CPT, Konseya Avrupa û Saziyê din êm peywendîdar rexne kirin û ji wan xwestin xwedî li ber pirsyariyên xwe derkevin. 14 îlona 2022 jî ji 22 welatan 305 parêzeran daxuyanî dabû. Ev nameya ku 2022 da hatibû şandin li gorî şertên niha hatiye nûkirin. Name di serî da Kurdî, Erebî, Tirkî, İngilîzî û Fransî li 16 zimana hatiye wergerandin. Ji Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Swîsre, Hollanda, Ukrayna û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkaya 1524 parêzeran name imza kirine. برناجی نامه تفگرا جنین کردستانی ل اروپای جبو جوینا کنسای یکتی اروپا یا وزیران درباره تجرید لسر براپو نامه اکشاندن می پفره گوداری بکن. کمیته وزیران کنسای اروپای 17 ایلون دجوه و حتی 19 ایلون جی دوام بکه. کمیته و نقاش بکه بیکا پیدوی و بریارن بین پیکرنه ین دادگاه مافی مروان اروپای تین پیکانین آنا دوی چرشوبه ده مجارا مافی هیوی یا دادگاه مافی مروان اروپای کو جبور ابر اپو و گرتین دن دابو جی منرخینه. تفگرا جنین کرد اروپای تجکه بریا جوینه نامه یک کمیته وزیران رشان بانگل دولت و نونرن اندام کرکو زخته لی ترکیه بکن جبو برپرسیاریا خو یا ل پیشبری پیمانه مافی مروان اروپای بجوینه. د نامه ده اف داخواست ژ کمیته وزیران هاتن کرن. دوی دانین استاتیکیین تکلداری هجمارا کسین ل ترکیه جزای حتی الوان هاتیه برین ژ حکومت ترکیه بین خواستن. بانک ل ترکیه بکرن کو جهکاریا د بردانا بشرط آهن سوجان ده تکرن جولی راکه وجبو ویجی بلزو بز گوهارتن بکه. درباره پیکانینا بریارن گریدای دکلراسیونا ریکاویک جرایدارن حکومتا ترکیه آگاهی بخوازه. مافی وهیه کو پیواجوین پیکانین کنترول بکن و بشوپینن. لکیله که بن پیکرنین جدی یند مافین حقوقی ده تکلدار اولهی تندرستی و جیانا بریز اوجالان ده ام بفکارن. Evberdevka Komisyona Hukuki ya Dem Parti Sevda Çelik Özbingölji diyar kir ku yek ji sernavên giring ên civînê bin pêkirnên li girtîgehan û mafê hêviyê. Niha tecrîdeke giran ku Konseya Avrupayê wek mağduriyet binav dike li girtîgeha Îmraliyê heye. Têpayîn ku ji civînê biryarek derkeve holê. بله عبدالقادر کودایی و ارگون اکتاش دو گرتیه نخوشن یعنی روشانجی گرانه یک جوان جی فرج و یک جی هر دو دستی نوی جی نینن
هر دو جی به وی حالی خو نکارن دگرتیگه ده بمینن راپور وان جی هنن لی تاوی وی جی دکتور جیجوی که جی سالوه ددن کو دیسا جی نایم بردان نها لگرتیگه ها مدرسه ده حجره کی ده تینه راگرتن نها حال وان چیه هم جی جوان روشوان بنرن که دچه پوزیسیونی دنن و نیزکاتین رای دارین گرتگیه لهم بروان چاوانن امی به هفره لوی دوسیای گوداری بکن Abdülkadir Kuday û Ergin Aktaş du girtiyên nexweşin û li girtiya tîpa re a Medrîsa Stenbolê tên ragirtin. Yek ji wan felce, yêdin jî her du destên wî nînin. Tevî ku nikarin bi tena serê xwe bijîn nayên berdan. Kuday û Aktaş birêya parêzeran rewşa xwe ji raya giştî re ragandin. Abdülkadir Kuday wiha dibêje. Bi rastî divê rewşê de zilim bê sînûr e. Lê heta ev zilim hebe wê berxwedana me jî bidome. Bila gelê me yekîtiya xwe ava bike. Bila Kurd ji ev hez bikin, bar û eşên xwe sivik bikin. Ergin Aktaşî got ji bo armanca hikûmetê baş were femkirin divê tecîda mutlaq alî îmraliyê were dîtin û ha dewam kir. Em bi saya hevrêtiyê li ser piyanin ji bo vê jiyanê gelek bedel hatin dayîn. Em ê vê jiyanê heta dawî biparêzin û biserkevin. بله انهاجی درزه ده کومله آلیکاری و پشتوانی به مالبات انگرتی و حکوم خاران یا مرمرای ماتو هایدر و خزم انگرتیان بدا خواز آزادی فیزیکی یا ریبر آپو و هر وها تجریدا گرانکری کل سر ریبر آپو و سر توایی گرتیان تی کرن چالکیا دنگ بدا آزادی دابون دست پیکرن دوی چرچویده لپیشیا گرتیگاه جنان آبا کرکوی یا استانبول چالکی هاتل درخستن گلک ولاتی جی تولیوی چالکیه بون ده چالکیه ده پانکارتین جبو اشتیا جواکی ورا کرنا تجرید دنگ بدا آزادیه هات بو هلگرتن و چالک وانان پیشمالکن و شوقین کو به سرنویسا دنگ بده آزادی لخو کربون هفسروکا مای تو های داره دیلک سونمز دمر دی چالاکیه دا آخفی اوها گوت حتی گو نحقی و به حقوقیین لگرتیگهان بداوی دبن امی چالاکی اخوه یادنگ بدا آزادی بدومینن پشتی اخافتنا دمر چالاکیه رونشتین هاتا لدرخستن دما رونشتین دروشمین بجی برخودانا زندانان هر وها گرتین نخوش ببورن گرتین نخوشی سیاسی رومتا منن تجرید سوجل دیجی مرواتیه و رومتا مرواتیه دی اشکنجه تیک به هاتن برسکرین چالکیا رونشتنی بتلیلی و چپکان بداوی بو. بله گدار هجا نها یک جی گرتین سیاسی بناوی اوغرو یلدز اف 12 سالن گرتیه نها جیل گرتیها تیپه فا منا ازمیریتی را گرتن خوشکا اوغر زیلان یلدز نها وی بشتاری برنامه به اما روشا برای ویجی بپرسن برز زیلان یلدز هم بخیراتن و شانامه دن باش گلک سامن سرجان بله برز زیلان بخواهون هری داوی و کنگی سردانا برای خکریه روشاوی چوایی هنه آگاهین گشتی هم بدمه و ده دسپیکه ده صداما گرتناوی بری 12 ساله چه بو چه انجت نشانده بون فرمو görüşavu haftiyat dir bu emçüne görüşavu beri görüşavu ji dicaran gel gardiyanan me evatikir yani gelmede dijminati diken em şuna görüşan vakti em şuna görüşan dibejin ama hinlale bırak ya xo hinlale xuşka xo anjir hinlale kre xo narune yani şartı gerek giran gelmede diken hin dibejin hinlale an narune hinlale van evatinaken anji xoraken dayikan yani gardiyan gelmede dijminati diken
شرطی را گرک گرانه بله به تایبتی لگاردیان هم به ما و گرتی همه هلوستان دجمنان نشان دادن بله از خوازم بپرسم نها درباره زختین لگرتیگان بخواد دما کنچون هفدیتی دوندر ده چه ده بجده آلی خوارنه بگره نیسکاتی گاردیانان حتی ده بجن دوان دمین داوی ده مدل کیوان گاردیانان نوسا خستن دوره او جی زختین سر گرتیگان لگرینا ناوا دل دکن جبو وجی گرتی برتک نشان دادن ناچن رویره ناچن کنترولن خوشخانی بله دوی وارد چه آگاهی دانه بله اونها برای دروژان دا اواتی آوان دیش کرن و جه گرتی آوان و گوتن اواتی آوان جه وان پیچک کرن یعنی هفت لبن و هکی کرینه او دا پیچک به زوری برینه اوقاتت منجو چونه لوی و گوتن هنه لیرن بمینن بله اودایی که پیچوکه اون شاردیان نبودن باشه به زوری بین عرده دا اواتی کرینه و برینه بله گوتنه هن گاردیان ایجی گوتی اوان هنی خوب کجن هم بچه خونا کجن تشتاکی به هر توش گوتی اوان یعنی جهه که عجایب هم تشتاکی حتی اواتی ایک دفعه من دید یعنی گلک من گردگاه دیدیه بلی اوه من منفعت بی بو من گلک گیرانه و بو من بو مالباتا دیتر جی شناقه مثلا دایی کو شناقه دین سالک نیو ندیدینه کره خو دبیج نوان هنلالیان نارونن تشتاکی گیرانه یعنی سالک نیو زاتن کره خو ندیدیه چانه تا دبیج به دلالی و نارونه تا تکلی ناکه gelme de dijimnati diken u girane şartiyan girane بله ve heto باشه پاریزر لسر روشاوی چی دبیجین یعنی پاریزر دوی والدی هولدانی ناکن هم بر وان زختان وان آستانگیان میخوام نکر بگو اوقات دوی وارده چی تشتکی نابیجین جبو روشاوی yani dibêjin evet tutmak siyasiye بله yani tişteki siyasiye vaxt gelek girdik henin levede beli bu siyasiyan tişteki avati diken yani cüdahiye de xisni و پیریارین کیفی نزدیک دبن بله بله şart girdik siyasi gelek girane باشه ببره برزیلان نه السر روشوان او بزختی گودبن یعنی رای گشتی چالکین ها تکرین بو زندانان لپیشیا زندانان تکرین نه افچاره که چخص باندوره والسر وان به حقوقی تکرین بن پیکرنان مافان تکرین کو دروی قانون دموکراسیه دروی قانون جهانی نجی او چالکی چخص تیرید کنه دوی واردم تکازن درینه و گرک چه ببجو زندانان کدالی حقوقی قانونی مافیوان مسوگر ببن بین بدست خستن فرمو ما يعني ما قال اواتيان قرتكاج ما اخذ ما قلت هاني اوات تشتكى نا اواتي انسانيه هنتكن بلي و لرا تركيا دا قرتكاج سياسي بوان دجمنن بوان اواتینه چجارجی و راستی بو انسانی جی yaklaşıma insani jina ken buvan megelek jی me bu avatiyan bu milletvekiliyan bu avatiyan menüst me avati jی geriya her vekeda me avati kir beli rekem he girtin he gotin ve hetoye hen avatiya ve hetoye بله yani yaklaşıman ve her topun rekemeci girdin. Ben gerek rejigeriya bu evatiyavan. باشه دداوی ده تشتکی اون ببیجن جبو رایا گشتی رایا دموکراتیک جبو بخار زوانین مافی مروان لهر داری دیتنک وای داویه ام دخازن گتگان آزادی و بو انسانات بله هون جگرتیگاه را آزادی دخوازن و مافی دموکراسی ورم پیکانین دخوازن بو مالباتان بو دایکان بله ام دخوازن و
جه بوان شرطه آن جندی بن اواتی آن شرط اون باش ببین گوهرتن از زندان ده چی ببین بله ام تو دخوازن و هتو باش ام گلک سپاس دکن برای زیلان یلدز بو بشتاری و دمک خوش وره هیوید کن دم باش گلک سپاس ملك اوكياي سياسة مداري كرد عبد الملك اوكياي اي حفتي ويك سالي روجا كويش قرتقاهي باهتا بردان جبر كريزا دل ليكت جيانا خو جدستا سياسة مداري كرد عبد الملك اوكياي كل قرتقاها تيباها ارزرومي دهات قرتن برياكو بي بردان لي قرتقاهي كريزا دل ليخست و اوكياي كو نكا راكرن نخوشخانه آلی کولینی یا ارزرومی تبی حمو مداخلهان جانا خواج دستا جنازه اوکیای برن سازیا طبع عدلیه ارزرومی ریوبرن دم پارتیه ین ارزرومی هفشاردارین باجیر مالبات و خزمن ویجی پشتی آگاهی خمگینی گرتن لبر سازیا طبع عدلی کمبون جنازه اوکیای پشتی لیکولینا لسازیا طبع عدلی را دستی مالباتی هاتا کرن جنازه اوکیای و سبه ساعت دهان انگو هاتا لشارتن ببورن لگنده قرق کان تکمانی هاتا لشارتن اوکیای کیه امن درباره ویدا آگاهی که جی بدن عبد الملک اوکیای دو سال 1908 ده دما خوندکاریا خو یا خوندکاریا خو تفگر سیاسی یا کرد ناس کر و جیانا خو به تکوشینا مافین گل کرد درباز کر ده سالی نوتی ده به پارتیا کلا گل هپی کو یک جی پارتین سیاسی ین تفگر آزادیا کرد دست به سیاستا کرد کر اوکیای دمک دریجه سروکاتیا هدپی یا ارزرومی کر پشتره وکه اندام مجلس پارتی یا پارتیا دموکراتیک گلان هدپی سیاستا اکتیف دوام کر اوکی د سال نوتی ده گلک جاران هاتا بنچاف کرن و گرتن تبی حمو زختان جی دست جی تکوشینا مافی گلی کرد برنده مالبات و حسکرین اوکیای لبنده بردانا اوکیای بون لی جنازه وی پیشوازی کرن برای هف نوچه خمگین بو مبهوره گهداری کر و آگاهی جی گرت پارسوانین مافی مروان ده چالکیا رونشتنا فایه یا اسماعیل توزن را آزادی خواستن و بانگا هستیاری جرایدار و توایی رای گشتی را کرن جبرکو افدمکه نای بردان گلک کریار و زخت لسرویجتی پیکانین امی به هورل و دوسیای گهداری بکن کمیسیون گرتیگاه ناشخ کمالای مافی مروان استانبول چالکی اخوایی 651 میل لپیشا و اخوایی لبی اولو لدارخست د چالکی و هفته ده پارسوانین مافی مروان بالکشاند لسرو شاگرتی نخوش اسماعیل توزون اید گرتیگاه کر شهیریتی تی را گرتن د چالکی ده پانکارتین درمان کرن مافی نایا استان کرن و گرتی نخوش اسماعیل توزون بلا وره بردان هاده ذکرن و دروشمیان بلا گرتی نخوش ورم بردان و تجرید دکوژه پشتیوانی دیده جین هاتن برسکرین گلک پارسوانین مافی مروان تبلی ویدا خیانیه بون انداما کمیسیون گرتیگاه ناشا خایی هاد استانبولی مریم بارس آنی زمان کو بمپیکرنی ممافان این گرتیگاهان همو گرتیان مغدور دکه و دازانین کو سپاندن جهیکار و دجمنانا لگرتیان سیاسی تی سپاندن مریم بارس دازانین کو جبر د گرتیگاه کروک چولره ایده لگرین ناوا دو ددن فرسکرین گرتی نکارن بچن خوشخانهی د داوخیانیه ده لسر روشا تندرستی اسماعیل توزون اف 21 سالن د گرتیگه ایداتی گرتن مریم بارس وها گوت گرتی اسماعیل توزون توی برینین خو ین جبر گلیا چکه گلک پارچین شرمپیل دلا شیوی دهنه پرسکرکاوی یا خوی کیس مایده او هروها اور هنه دمش او خوارنا گرتیگه دجی زحمتی دکشینه جبر دی گرتیگه ده نای درمان کرن و نکاره پیدیوین خو یم بتنا سری خو چاره سر بکه محتاجی لینرینیه توی ویرو شیجی بتنا سری خو تیرا گرتن
پرستازانین کو جبر توزن ای د تکتنا گرتگاهی ده لگرینا ناوا دو قبول نکری اشکنجلی هاتیه کرن او ها پید چو تاوی همو هولدان خو وی در نخستن رویری جروج هاتیه گرتن حیان ها تو تدقیق او کاروبارین درمان کرنه وی ریکوپیک نهاتنه کرن لو مارو شاوی تندرستی هر کودچه گرانتر دبه نکاره بمشیجی بارس ببیر خسکو توزن جسال 2030 و گرتیه درمان کرناوی تی آستان کرن او ها دربری امجبو گرتی نخوش ای گران اسماعیل توزن و همو گرتی نخوش ورم بردان و مافین وان این جانی ور پاراستن بانک هستیاری لرایدار و رای گشتی دکن داخیانی به برسکرنا دورشمیان بداوی بو بله درباره روشا گرتیان به گشتی چالکین کل همبر وان زختان پیک تیر مدخواست یک جا دایکین چالکوان مریم سویلو بشتار بکل مخابن تلفناوی در نکت نهاجی درزی دجی درباره روشا روزنامه‌وان پخشان عزیزی کو یک روزنامه‌وانین کو جبر سرهلدان جنجیان آزادی ایرو دیگرتگاهین ایرانی ده تی راگرتن پخشان عزیزی به بونه سالوگرا سرهلدان جنجیان آزادی نامه که نویسی و پاروکر امیجی بالی بکشینن لسروین نامه آوید پخشان عزیزی جن روزنامه نووس و پارێزەری مافی ژنان کە لە ڕۆژی 4 ئابی 2023 لە تارانی پایتەختی ئێران لەلایەن دەسەڵاتی ئێرانەوە ڕفێندرا دواتر لە ڕۆژی 23 تەمووز سزای لە سێدارەدانی بەسەردا سەپێنرا بە بۆنەی دووەم ساڵ ڕۆژی دەستپێکی شۆڕشی ژن ژیان ئازادیەوە پەخشان عزیزی لە زیندانی ئەوینی تارانەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە لە سەرەتای پەیامەکەیدا ئاجاقی لە ڕۆڵی جنانی پێشەن کردەوە لە نێو تێکۆشانی تەفگەری ئازادیدا و ڕایگەیاند دانانی پێناسەی ژن و دیاریکردنی ڕۆڵی ژن لە ژیانی کۆمەڵایەتیدا بنەمای گەیشتن بە ژیانێکی دروست و بنەڕەتیە پێویستە ڕۆڵی پیاو لە کۆمەلگادا پێناسە بکرێتەوە و تا یەکسانی ژن و پیاو بەدەست نەهێنرێت قسەکردن لەسەر باشتربوونی دۆخەکە چاواشەکاریە هەر بۆیە پێویستە گوڕ بە تێکۆشان بدرێت لە پێناو گۆڕینی سیستەمدا شۆڕشی ژنان چالاکیەکی ڕفۆرمخوازانە نییە بەڵکو چالاکیەکی ڕادیکاڵ تیۆری و زانستیە سەرەڕای هەموو شەڕ و ئاژاوەکان گەل هەموو کات لە پرسی ئازادیدا خۆ ڕاکردبووە ئێمە ژنان کاتێک فکری هۆشیار و زمانی هاوبەشمان هەبێت کاتێک دژی فشارەکانی عەقڵیەتی پیاوانە دەسەڵاتی ناوەندی فشارەکانی سەر ئیرادە و ژیانمان چرکاین ئەو کات دەتوانین گۆڕانکاری قوڵ و بەرفراوان پێک بهێنین دەرئەنجامی گەیشتن بەو یەکسانی و پشتیوانیکردنە ژن ژیان ئازادیە و پاشان پێشخستنی پاراستنی جەوهەریە پەخشان عزیزی ئاماژەی بەوەشدا کە لە بەرچاو نەگرتن و پشتگوێخستنی ژنان کارێکی ئایدۆلۆژی پیا و سالاریە پێویستە خەباتێکی بەهێزی ئایدۆلۆژی لە دژی بکرێت ژن و کۆمەلگا لەسەر بنەمای زانست دین و نەتەوەپەرستی بە ئامانج دەگیرێت هەر بۆیە ئەگەر ڕەخنەی بەهێزیە و تێگەیشتنە نەکرێت سروشتی ژن و ناسنامایی پێناسە ناکرێت تێکۆشان و خەباتی ژنان لەسەر بنەمای ژن ژیان ئازادی تەنیا بە ڕەخنەیەکی تند لە دژی مۆدێرنیتە و ئەو فکر و ئایدۆلۆژیانە دەتوانرێت بنیاد بنرێت فەلسەفەی ژن ژیان ئازادی فەلسەفەی مردن نییە بەڵکو فەلسەفەی ژیانە ژنۆلۆژی شۆڕشێکی زانستیە کە کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە قوربانیدانی ئەوەش هەرچیەک بێت با ببێت دەبێت ئەم فەلسەفەیە کە گەل بەهاداریان کردو لە دەوری کۆبوونەتەوە بەردەوام بێت بۆ ئەوەی خوێنی شەهیدانی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی بە فێڕۆ نەچێت دەبێت کۆمەلگایە کە خێزانی دیموکراتیک بنیاد بنێت کەلتوری خۆی دەپارێزێت و خاوەنی هۆشمەندی شۆڕشە پێش بخرێت پەخشان عزیزی لە کۆتایی نامەکەیدا ڕاگەیاند بۆ هەموو ئەوانەی کە لەسەر هەڵدانی ژن ژیان ئازادیدا گیانیان لەدەستداوە پێویستە تێکۆشان بەرز بکەینەوە و هەمووان بەشداری خەبات بن ئینسیاتیفا ژگرتیە نەخۆش را ئازادی دیار کرد و دوێ ئاستەنگیان لە پێش تەداویە گرتیە نەخۆش عومەر کەیا بێ ڕاکردن و خەست کەیا بێ بەردان ئەوژی ئەمێنها لەوێ نوچەیە گۆداری بکەن.
ئینسیاتیفاش گرتیە نەخۆش را ئازادیش بۆ باڵێ بکشێنە لەسەر ڕەوشە گرتیە نەخۆش دە هەفتەیە 523 هاتن با هەڤ و داخوێنیا چاپەمەنیە هاتە داین vê hefteyê qala rewşa tenduristiya girtiyê nexweş Emer Qeya yê li girtîgeha TPF a wanî têragirtin hate kirin. Endama lijneya rêveberiya navendî ya Komeleya Mafê Mirovan îha de Nuray Çevirmen di daxuyaniyê de ku li ber şaxa Komeleya Mafê Mirovan îha de a Enqereyê hate kirin de axivî dazanîn ku li girtîgehan 651 jê giran herî kêm 1517 girtiyê nexweş hene. Nuray Çevirmen balkişan de ser ku di nava girtiyên nexweş de nexweşiyên kronîk, kezeb, dil û penceşêrê heta girtiyên ku pir nikarin bi tena serî xwe bijîn hene lê bi israr nayên berdan. Nuray Çevirmen da zanîn ku bi qasî tespît kirine di sala 2024 de herî kêm 23 girtiyan li girtîgehan jiyana xwe ji destane û wiha dewam kir. Herî dawî Abdülmelik Okayî ku li girtîgeha TPH a Erzerûmê dihat girtin roja ku dê berdan li girtîgehan krîza dil derbas kir û jiyana xwe ji desta. Nuray Çevirmen piştre di derbarê girtiyê nexweş Emer Qeya hin agahî par vekirin û da zanîn ku Qeya ji ber pêkanîna cihêkar ên li nexweşxaneyan nikare were derman kirin. Nuray Çevirmen wiha dirêjî de axaftina xwe da û got. Nexweşîn wî yên mayînde hene. Nexweşiyê dil û tansiyona bilind e. Nexweşiya wî ya vertigoyê heye. Dîsa li çogên wî av kom dibe. Nexweşiyên wî yên fitika piştê û stû hene. Ev nexweşî wî aciz dikin. Nuray Çevirmen da zanîn ku Qeya ji ber îşkenceyên ku di sala 1990 de dîtine destî wî yê rastî seqet maye û ev tişt got. Raporên hemû nexweşiyên wî hene û divê ji bo van hertim derman bikar bîne. Tevî ku ji berdana wî re neh mahna jî nesewkirina wî ya girtîgehên navçeyan û girtîgehên vekirî jî tê kirin û ne jî mafên wî yên berdan bi şerta kontrola adlî têne bikaranîn. Rewşa Emer Qeya yê nexweşê giran Biriske ihtimala ku krîzê derbas bike bilind e. Divê tavilî astangiyên li pêş dermankirina Emer Qeya bêne rakirin, pêkanînên cihêkar ê li nexweşxaneyê bêne bidawîkirin. Divê berdana wî ya bi şertê kontrola adlî were pêkanîn û ji bo dermankirina wî ya di şertên baş de yê li derve lê cem malbata wî hewldanên pêwîst bêne kirin. Belê. Di sala 2023 de herî kêm berdana 426 girtiyan bi hinceta di rewşeke nebaştene hate talûkirin. Ji tevgera çavderiyê yanî saziya çavderiyê ya Komeleya Mafê Mirovan Umîd Bîçer jî got lijne xwe diçe şûna darezê û biryara keyfî dide. Me besta wî biryara keyfî ya lijne çavdiriya girtîgehan e yê girêdayî gardiyanan e ew li gor xwe jî biryarê dide ka girtî wê biçe tedaviyê neçe û berdana wî jî li gor vê biryarê jî tê astan kirin. Daraz li holê nemaye em li vê nirxandinê jî guhdarî bikin ya Umîd Bîçer. Li gorî rapora sala 2023 Komeleya Mafê Mirovan îha de 6 jê vekirî li 147 girtîgehan herî kêm 23899 bin pêkirînên mafan pêk hatine. Ên herî zêde rastî bin pêkirînên wekî tecrîd, şewtandina, înfazê, xwegihandina tenduristiyê û cezayên ragihandinê girtiyên siyasî ne. Girtiyên siyasî ji ber biryarên Lijneya Îdare û Çavderiyê yên di 29 Kanûna 2020 de hatine avakirin nayên berdan. Tenê di sala 2023 de ji ber sedemên cuda serbestberdana herî kêm 426 girtiyan hatiye astankirin. Endamê Lijneya Rêveberiya TİHAVê Umîd Bîçer diyar kir ku lijneyên ku pêşî li berdana digirin xwe dixin pozisyona dadgehê biryarê didin ku girtî xwedî rewşeke başin an na. Bîçer got lijneya ku divê balê bikişîne li ser parastina hebûnên madî û manewî yên mirovên li girtîgehan ji bo girtiyan di girtîgehan de bihêlin wekî astangiyekî gelekî ciddî têne bikaranîn. Bîçer anî ziman ku li gorî daneyên îha de tenê di sala 2023 de herî kêm berdana 426 girtiyên hatine astankirin û got ku hê jî daneyên sala 2024 negihiştine berdestê wan
لی بمپیکرینین مجارا گوتنه بگرانی دوام دکن. بیچر داخویا کرن کو بریارین لجنه نه حقوقین اوها گوت. دما کو جوان تی پرسین کو پیوانین کو مروف خودی تفگرک باش یا نه توری گز و نرخاندنه که درباره ویدنینه. افجی نشان داده کو لجنه نرخاندنین کیفی دکن. میناک گرتی گاوا چاو تف بگرن و تفگراوان باش به حسباندن ev nayezanîn dibêjin gerek heya rade ki puanekê bigirin lê nezanîn ku ev puandin çawa tê kirin bîçer bilêv kir ku gava girtiyekê ji pirtûkxaneya ku lijneyê diyar kiriye pirtûkekê nestînê wekî di rewşekî nebaş de ne tê hesbandin û got ku pijîşkên ku di nava lijneyê de cih digirin jî li gorî nexweşînan nirxandinê dikin bîçer balkişan de ku hin girtiyên ku rê li ber berdana wan tê girtin di lîsteya girtiyên nexweş de cih digirin û got dema ku rewşa tenduristiyê hebe divê ev lijne nekeve dewrê û tu berpirsyariyê negire serxwe eger kesek li girtîgehê tenduristiya wî xerab bibe divê ev yek bilez bê nirxandin û tedbîr bêne girtin li gorî qanûnê nevneteweyî heke hûn kesekî di girtîgehê de bihêlin dema ku nexweşiya wî giran bibe hûn dibin sedema ku tenduristiya wî xerabtir bibe û ev yek li gorî pîvanê Nelson Mandela tevgereke xerab tê hespandin bîçer diyar kir ku li girtîgehê herî sereke got binpêkirina mafan lê pêk hatiye girtîgeha girtî a tîpe fe ya îmraliyê ya rêbera polê tê girtin û li wir pergeleke cuda ya ceza tê sepandin bîçer anî ziman ku tecrîd binpêkirineke mafan û işkenceyeke mezin e bîçer daxuya kirin ku tecrîda li îmraliyê li girtîgehan ku nû hatine vekirin jî di meriyetê de ye û got pêkanînên înfazê û cezayên taybet ê li îmraliyê li hemû girtîgehên Tirkiye belav dibin. Belê gudarên hêja herî dawî jî tora nûçeyên me hene em ê vê tora nûçeyên xwe jî guhdarî bikin nava hefteyê de nûçeyên ku me ji were berhev kirine bi hev re guhdarî bikin. Li İzmirê çalakiya deng bide azadiyê kojaliyê komeleya piştîvanî û alîkariya bi malbatên girtî û hikûmxwara re a agayî ege tuhayî derê û malbatên girtiyan ve hatiye destpêkirin didûme. Aktivîstên tevgera jinên azad tejayê dayîkên aştiyê endam û rêveberên komeleya piştîvanî û alîkarî ya bi kesên xizmên xwe winda kirin re ya Anatolyayê anayê der rêxistina partî û Wekeviya Demokrasiya Gelan Dem Partiyê ên navind û navçeyan Partiya Herêmên Demokratîk DDP û gelek malbatên girtiyan tevlî çalakiya li ber girtîgeha Kırkkalera Bucayê hate li darxistin bûn. Di çalakiya got pêşmarkên li ser wê ji tecrîdê re na dihate nivîsandin pankarta em ji bo adaletê tecrîdê bişkînin ji bo aştiyeke civakî deng bidin azadiyê hilgirt. Di çalakiyê de her tim duruşmeyên bijî berxwedana zindanan bila zindan bêne valakirin ji girtiyan re azadî hatin berskirin. Ji malbatên girtiyan Medîne Kaymaz û di çalakiyê de axivî destnîşan kir ku aştî ne tenê ji bo Kurdan ji bo hemû gelan dixwazin. Kaymaz diyar kir ku li girtîgehan axaftina bi Kurdî xwendina pirtûkan qedexeye û ha got. Di nîvê şevê de diçin bi ser qawûşan de digirin. Tiştên wan pirtûkên wan digirin lê em dev ji doza xwe bernadin. Heke ku birêberê gelê Kurd re hevdîtin neyê kirin dê tekoşîna me bidûme. Eger ku hûn difikirin ku ev tekoşîn yek du rojane hûn xwe dixapînin. Heta ku ev zilm li ser ziman nasname û welatê me ra nebe ev tekoşîna me wê berdewam bike. Piştî çalakiya rûştinê 10 deqeyan pêk hat girse li gel duruşmeyan belav bû. Girtiyên li girtîgeha tekirda gelê dijî binpêkirina mafê mirovan dest bi çalakiyê kirine. Hate ragandin ku gardiyanên xwe amade kirine ku êrişî girtiyan bikin. Bakir Öztürk li girtîgeha bi hejmara duyemîn ya tîpe F a Tekirdağê tê ragirtin, Öztürk biriya telefonê bi malbata xwe ya li dîlokê re axivî. Öztürk biriya malbata xwe ragihand ku mafên girtiyan têne binpêkirin. Öztürk diyar kir ku wan li dijî binpêkirinên mafan ên diqewimin dest bi çalakiyê kirine û got. Em duruşmayan berz dikin û deng derdixînin gardiyanan jî ji bo ku êrişî me bikin û çalakiya me bêdeng bikin amadekariyên êrişê dikin.
دوی هر کسین لدر و لدیجی وی که دنگ بده بهیستن هر روزا کو دچه لگرتیگاه هم بن پیکرین مافان زیده دبن دما حوالین ما این گرتی دبن رویره اون خوشخانه انجی پرسگریکان دردخن لشکر لگرین ناوا دو دسپرن ما ام وان پیکانین دیج مروواتی قبول ناکن اگر رایا گشتی نرازیبونی نشان نده و گاردیان اریشی ما بکن اگر اریشه که پیک ورجی مدر او دوزگرین گرتیگاه برپرسیارن لگرتیگاه وکی دینجی پرسگریک هنن گاردیان و لشکر گفان لما دخن گرتیین عدلی لقاوش نزیمه بجه کرنه بسروان گرتیان را گفان لما دخن دبکو ایروش سبه اریشی ما بکن لگوری اجانسا جنهایی گرتیان جن این لگرتیگاه جنان اوینه ده بشو به مبستا دویمین سال وگره سرهلدان جن جیان آزادی کو بکشتنا جینا امینی دست پیکر لحوشا گرتیگاه کون بون او چالاکی لدارخستن دی چالاکی ده گرتیان حجابین خواه جسری خواه درخستن شوتاندن و درشمه برس کرن چالاکی لسر حساب مدیا دیجیتال خواه دیا خلاطا نوبل آشتی 1023 نرگز محمدی و هاتا پاروکرن و هاتا گوتن ایشف ببونه دویمین سالوگر سرلدان جنجیان آزادی کو بکشتنا جینا امینی دست پیکر زیدهی 25 گرتیان سیاسیین جن لحوشا گرتیگاه اوینی کون بون لسر کرتونان درشمه نویساندن و لسر دیوانان جی دالقاندن دو کوریدور و حوشا گرتیگاه ده درشمه جنجیان آزادی برس کرن ناوی کسین کو هاتنه کشتن و بداروکرن خواندن گرتیان جن با آرمانجا شرمزارکرنا پولیتیکاین تپاساندنا جنان جبو فرسکرنا حجاب شرمزار بکن حجابین خواه جسری خواه درخستن و لحوشا گرتیگاه شوتاندن جن برخودر دیار کرن کو اوی روژا یک شمه جبو پشتگیریه بدن گراوا برچیبونی بگلین ایرانی را دست بگراوا برچیبونی بکن لگوری دانه ریخستنا مافی مرووانا ایرانی جسر سالی حتی نها 427 کس لی ایرانی و رجلاتی کردستانی هاتن بدار وکرن لگوری دانه ریخستنا مافی مرووانا ایرانی جسر سالی حتی نها 25 جن بگشتی 427 کس لی ایرانی و رجلاتی کردستانی هاتن بدار وکرن پارجی لی ایرانی 834 کس هاتن بدار وکرن دنوا 14 سالین داویده هر زیده کس د سالا 2015 ده هاتن بدار وکرن کو 972 کس هاتبوم بدار وکرن هر وها هاتا گوتن کسین هاتن بدار وکرن جبر خباتین سیاسی گرتی بون رخستنی راگاند کو دنوا هفته بوری ده ولاتی کرد ای بناوی مصطفی فیشی یه جکرماشانه کو 18 مه بون دگرتیگه ده دهات راگرتن هاتیه بدار وکرن برنامه دنگی برخودانه بدایی بو امتین داویا برنامه خواه حتی برنامه یکی دم بمینند خیر و خوشیده دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانه دنگی آزادیه